Hazreti İsa aleyhisselam abdeki bijarteye. Jiboku reya rast nişani mirovan bike, Xwedê wî wezîfedar kiriye. Hayata vî mirovê mübarek ji çêbûna wî heta ku bilindî canibê Xwedê bûye, tije mucizeyên ku Xwedê wan teqdîr kirine. Hazreti İsa bi îzna Xwedê nexweş rehet dikirin, mirî sağ dikirin, ruh dida heriya bêreh. Mucizeyeke din jî heye. Kesên bi her du dînên Xwedê yên mezin îman anîne, bi bêsebrî li benda derketina vê mucizeyê ne û xwe ji wê roja pîroz re amade dikin. Hazreti İsa wê jinû vegere rûyê dinê. Ew ê li hember bêbaweriyê mirovan hemiyan berhev bike. Ew ê hukmê ehlaqê İslamê li dinyayê belav bike û wê huzûrê, aştiyê û dewletîbûnê bide mirovan gişan. Hazreti Meryem ji eslekî birûmet ê ku Xwedê ew hilbijartibû dihat. Ew ji malbata Hazreti İbrahîm bû. Hazreti İmran di vê malbatê de ebdekî bijartî bû. Jina wî gava fam kir ku bi hemleye berê xwe da Xwedê, dua kir û zaroka xwe ji Xwedê re nezir kir. Rebbî, tiştê dizikê min de min azadane ji te re nezir kir, ji min qebûl bike. Bêguman tu bihîsyarî, tu zanyarî. Malbatê keça ku hat dinyayê navê wê danîn Meryem. Maneya kelîmeya Meryem kesa ku her tim ji Xwedê re îbadetê dike. û wekî hemî mirovên ji malbata İmran, Hazreti Meryem jî ebdeke salih a ku ji dilê rast îman bi Xwedê aniye û ji dil xwe avête wî. Hazreti Meryem wekî nimûneya hemî jinên misliman gelekî bi îfet e. Xwedê Hazreti Meryem ji bo wezîfeyeke pîroz bijartiye. Hazreti Meryem ew mirova pîroz e ku Hazreti İsa aniye dinyayê. Xwedê di Qur'anê de gotiye Hazreti Meryem piştî umrekî ji famîleya xwe qetiya li aliyê rojhilat vekişiya cihekî tenha. Di vê demê de Xwedê Cebraîl şandiye ji Hazreti Meryem re û mizgîna mezin daye wê. Ev behsa di Qur'anê de wisa derbas dibe. Gotibû ez tenê qastekî Rebbê te me, ji bo ez mizgîna lawekî pak diyarî te bikim. Wê got, ew ê çawa lawek ji min re çêbe û beşerekî jî dest li min nedabe û ez ne ji baxiya me jî. Gava Hazreti Meryem ev pirs jê kir, Cebraîl jê re got, Xwedê bi her tiştî qadir e. Gava çêkina tiştekî hez bike, tenê jê re dibêje bibe, ew jî çê dibe. Hazreti Meryem bi vî awayî wekî mucizeyeke Xwedê bê ku destê mirovekî pê bibe, bi Hazreti İsa bihemle bû. Rebbê te got, ev rihet e ji bo min, ji bo em wî ji mirovan re bikin nîşan û rehmeteke ji canibê me, ev zarok ew ê çê bibe. Ji xwe ew karekî qedandî bû. Bi vî awayî ew pê bihemle bû. Dûr e bi wî re vekişiya cihekî tenha. Li gor agahiyên ku
ام ji çavkaniyên dîrokî hîn dibin Hezretî İsa li Filîstîn li bajarê Beytüllehîmê hatiye dinyayê. Piştî ku Hezretî İsa hat dinê, Hezretî Meryem tevî wî ji wê devera ku lê bicih bûbû vegeriya. Hin cihûyên dilhişk gava wê di wî halî de dîtin, jê bawer nekirin û bêbextiyên gelekî kirêt lê kirin. Lêbelê Hezretî Meryem gava pêrgî vê miamelê hat, xwe avêt Xwedê, zanîbû ew ê Xwedê alî wê bike. Wê jî tewekkûla xwe bûyî anî. Xwedê bi mucizeyan alî Hezretî Meryem û Hezretî İsa kir. Bi îzna Xwedê Hezretî İsayê ku hê di dergûşê de bû bi mirovan re peyivî. Ev mucizeya mezin du Qur'anê de wisa dibihûre. Îcar wî da nîşan. Gotin em ê çawa bi zarokekî dergûşî re bipeyvin. İsa peyvî. Bêguman ez ebdekî Xwedê me. Wî kitêb da min û ez kirim pêxember. Ez li ku derê bim jî, wî ez kirim yekî pîroz. Heta ku ez li dinyayê bim, wî wesiyeta nimêjê û zekatê li min kir. û ez ji diya xwe re qenc bim. Wî ez nekirim zordarekî bêbext. û selam li ser min e, roja ez çêbûm û roja ez bimirim û roja ez bi rihbê me rakirin. Wexta Hezretî İsa hat dinyayê, Filîstîn di bin hukmê împaratoriya Romaya zordar debû. Di nav civata cihûyan de gelek mezhebên ku dîn wekî hev tefsîr nedikirin derketibûn. Piraniya mirovan ji dînê hek ku ji Musa re hatibû şandin bi dûr ketibûn û adetên batıl û baweriyên aloz di civatê de belav bûbûn. Ji xeynî vê jî çanda helen a putperest jî êdî tesîra wê dest pê kiribû. Yani heyamê Hezretî İsa hatibû şandin, heyamekî ku Benî İsraîlî ji alî siyasî û aborî û komelî ve dinîrekî gelekî asê de bûn. Ji alîkî ve zorbûna heyata bin nîrê Romayê, ji alîkî ve jî îxtilafên mezheban û fikrên newekî hev. Cihû di tevlîheviyeke wisan de li rê û rêberekî xelasker digeriya. Xwedê ji bo rê nîşanî mirovan bide û şîretê li wan bike, kitêbeke nû ji Hezretî İsa re danî. Ev kitêba pîroz İncîl bû. Hezretî İsa ban qewmê xwe kir ku îmanê bi Xwedê bînin, ji dil xwe bavêjin Xwedê û li ser rêya wî bimeşin û xwe ji gunehan, ji nebaşiyan dûr bikin. Fanîbûna heyata dinyayê û nêzîkbûna mirinê anî bîrewan. Roja axîretê ew ê mirov hemî bikirin û emelên xwe ve bêne mehkeme kirin. Hezretî İsa bi destûra Xwedê cûr bi cûr mucize anîne meydanê. Mirovên nexweş û seqet ên bi nexweşiya cüzzamê bûn rihet kir. Ên ku ji diya xwe kor hatibûn dinyayê çavê wan vekir. Mirî sax kir. Ev harîxayên ku Hezretî İsa bi îzna Xwedê nîşanî mirovan dikir, bû sebeb ku mirov werin îmanê. Hezretî İsa yê ku bi exlaqê xwe yê xweş û bi îmana xwe ve ji mirovan re nimûne ye, ji mirovan re digot, ez van mucizeyan bi îzna Xwedê tînim meydanê. Di İncîlê de hatiye nivîsîn dibêje gava Hezretî İsa dibû sebebê rehetbûna nexweşekî
جویره دگوت ایمانا te خلاص کر. لیبله تبی کو حضرت عیسی دین خود مرووانا دگوت بهش بلند به اخلاق و به ایمان خواه و به موجزین کو به دستور خود نشانی مروف ددان دی ساجی مروان لسر کفره انات کرن. ندو خواستن دفج باوریا باطل کو منفعت وان تیده هبو بگرن. حتی ده حق مروفه که مینا حضرت عیسی هاد بو بجارتن جی جور بجور به بختی دگوتن. لعلیه وی هنداف وددان. تدید کره مریم جی گوت بو گلی بنی اسرائیلیان از جواره پیغمبره که خودمه راستیر توراتا بری خواه و مزگینوان پیغمبره کیمه کو او پشتی من وره نابوی احمده کنگی کو جوانا بدلیلان هات گوتن اوایا سهرکه بکریه. لیبله وکی کو ده آیتا 141 سورتا نیسا ده هاتیه گوتن خوده ده علیه مومینان ده رینا ده کافران. داو و پیلانن کو کافران لبر مومینان ودانه نچار اوی چروک درکوین. داوا کو حضرت عیسی را هاتبو ودان جی چروک درکد. تevî astengiyan, zor û zilman gişan jî hejmara kesên ku bi Hezretî Îsa îman danîn roj bi roj zêdetir dibûn. Ev jî dibû sebebê ku hin cihuyên xwedêgiravî alim bûn bikevin tirsê. Hêdî hêdî kesê ku îman bi Hezretî Îsa dianîn û ên nedianîn ji hev veqetiyan. Hin cihuyên ku xwedêgiravî alimê dîn bûn qerar pê dabûn ku Hezretî Îsa ji meydanê rakin. Bi vê niyetê plan hazir kirin. Heqê wan tune bû ku cezaya mirinê bidin. Ji ber vê hikûmeta Romayê sor kirin û bêbextî avêtin stûyê Hezretî Îsa ku xwedêgiravî ew haziriya serhildana li ber Romayê dike. Çunkî wan dizanibûn ku hikûmeta Romayê duwarê siyasî de gelekî dijwar û bêrehme. Hedefa minkuran bi kuştinkirina Hezretî Îsa bû. Lêbelê Xwedê ev plana wan pûç derxist û Hezretî Îsa hilda canibê xwe. Hezretî Îsa nemiriye û nehatiye kuştin. Tenê bi minkuran yekî wekî wî hatiye nîşandan. Ev rastiye han du Qur'anê de wisa tê gotin. û gotina wan bêguman me Mesîh Îsayê kurê Meryem ê pêxemberê Xwedê kuşt. Lê wan ew nekuştibûn ne jî çarmıx kiribûn. Bi wan wekî wî hatibû nîşandan. Bêguman ewên ku li hev nedikirin de heqê wî de ketin gumaneke kûr. Qet zanîneke wan tune ye ji xeynî zengkirinê. Bi yaqînî ew nekuştune. Na, Xwedê ew hilda baxwe. û Xwedê ezîz e, hekîm e. Li gor fikra Xristiyanan, Romiyan û alimên cihuyan Hezretî Îsa derdest kirine, wî çarmıx kirine û kuştine. Lêbelê piştre Hezretî Îsa dîsa bi ruh hatiye û bi ezmanan ve hatiye hilbirin. Bêguman ev ne rast e. Qur'an bi kelimeyekê tenê jî qala mirina Hezretî Îsa nake.
جبو مرنا پیغمبرین دن ده آیتان ده پیوا قتله آنجی موت در باست به لیجبو حضرت عیسی بمانه روح ستندن فئیلا توفا تیگوتن تدید خده گوتو بو یا عیسی از تا بدم وفات کرن او از تا جناو وانه کفر دکن هلدن باخواه وانه کو پیرو تنجی حیا روژا قیامت از وان درخم سر وانه کو کفر دکن کلمه کو دوان آیتان ده درباست به او بکورتی ته معنی کشتن یان جی دا وفات کرن جی کلمه توفا هاتیه چه کرن معنی وی کلمه مرن نینه رح ستندنه ستندنا روح مروف جی هر تم نای معنی مراندنه وک نمونه ده آیتا کدن ده کلمه توفا نجبو مرنه لی جبو حال مروف ای ده خوی ده تیگوتن ای کو بشب ود ده وفات کرن و بروج بتشت هون پی دکارن و تأثیر لی دکنجی دزانه اوه دوره حتی اجله کو هاتیه بناف کرن بقده ایوه تیده راد که اوه هگر مروف باش بالا خود بده دوی آیت ده و ده آیت 55 از صورت آل عمران ده کلمه کو بشکل دا وفات کرن هاتیه ورگراندن عینیه یعنی توفا وکی کو ده آیتان ده به اشکری هاتیه گوتن حضرت عیسی نمریه بلندی جانب خوده بویه ده قرآن و ده حدیثان ده وان آگاهین کو گلکی ده حق حضرت عیسی ده تین دان یک جوان ده بیجه حضرت عیسی نمریه و بریا رابونا قیامته او جاردن وگر دنیای گلک آیت قرآن جوه راستیه ره دلیلن دلیل یک وانه کو پیرو تنجی حیا روژا قیامت از درخم سر وانه کو کفر دکن تدید خده گوتو بو یا عیسی از تا بدم وفات کرن و از تا جناو وانه کفر دکم هلدن باخوه وانه کو پیرو تنجی حیا روژا قیامت از درخم سر وانه کو کفر دکن دوره وگره ول منه و تشت هون تیده لحف ناکن از تیده حکم بدم دوان آیتان ده بحثا هند پیروین عیسی تی کرن کو اوی حیا روژا قیامت دسر کسین کو کفر دکن ربن لیبله حیا ایرو کسین وسا نهاتنه حضرت عیسی گاوا لحیات بو پر هندک مروان ایمان پی آنینه پشتی کو بجانب خوده هاته هلبرن ددین ده پرزو خرفاندن چه بو هر کوچو خریسیانی ج اصل خواه بدور کد ج دین حق بدور کد و بو دینه کدن خریسیان ایرو خوده باوریک چود اکو دبجه حضرت عیسی کره خوده و فکر تسلیس اکو رمز باف کر و رح پیروزه دحبینن مادم وسایه گوتنا آیت یا کو دبیجه وانه کو پیرو تنجی حیا روژا قیامت از درخم سر وانه کو کفر دکن اشارت که اشکره کسی کو جدل به حضرت عیسی باور دکن به درکتنا ویره او جیوه درکون میدانه و حیا روژا قیامت و دسر کافران ربن آهری باش خوده دزانه دلیل دو بری مرناوی ایله او ایمان پی بینن بگومان
hemî kesên ehlê kitap berî mirina wî îlleh ew ê îmanê pê bînin û roja qiyametê jî ew ê li ser wan bibe şahid. Di vê ayetê de gotina ku dibêje berî mirina wî îlleh ew ê pê îmanê bînin gelekî balkêş e. Bi ittifaqa alimên İslamê zamîra ew Hezretî İsa îşaret dike. Di gotina berî mirina wî de noxteyeke din jî bala mirov dikişîne. Ev mirina ku tê îşaretkirin a Hezretî İsa'ye. Lêbelê Hezretî İsa nemiriye, bilindî cem Xwedê bûye. Yanî ji bo ku mirina wî were cih, divê ku ji nû ve were dinyayê û li dinyayê heyatê bibihire. Ji ber vê ev ayet delîlê eşkere ne ku ew ê Hezretî İsa car din vegere dinyayê. Bêguman arast Xwedê dizane. Ji xeynî vê ayet haya me jê çê dike ku hemî mensûbên dînên heq ew ê îmanê bi Hezretî İsa bînin. Ev îşaret heya îro nehatiye cih. Li pêşerojê jî gava Hezretî İsa vegere dinyayê ehlê kitap ew ê wî nas bikin, wekî mislimanan ew ê jê re îtihatê bikin. Hezretî İsa jî ew ê li ser halê wan şahidiyê bike. Bêguman arast Xwedê dizane. Delîl sisê. Bêguman ew ji bo wexta qiyametê ilmeke. Bêguman ew ji bo wexta qiyametê ilmeke. Naxwe di heqê wê de bila tuşuk bi were çênebe û bidin pey min. Rêya müsteqîm ev e. Di ayetê de kelîmeya ew pir eşkere xuyaye ku Hezretî İsa nîşan dike. Çunkî di ayetên beriya vê de jî dîsa bi meqseda Hezretî İsa zamîra ew hatiye gotin. Bêguman ew tenê ebdeke ku me qencî pê kiriye û ji Benî İsraîlan re kiriye nimûneyek. Ji xwe musefîrên Qur'anê û hema alimên İslamê yên mezin hemî li ser vê meseleyê îtîfaqê dikin ku di ayetan de ev zamîra ew Hezretî İsa nîşan dike. Ev ayet îşareteke vekirî nîşanî me dike ku ew ê Hezretî İsa di axir zeman de vegere dinyayê. Çunkî Hezretî İsa nêzîkî 60 sal beriya nazilbûna Qur'anê jiyaye. Ji ber vê nabe ku em vê heyata wî ya pêşî ji bo saeta qiyametê yanî wekî alameteke qiyametê fam bikin. Maneya ku ayet îşaretê wê dike di axir zeman de yanî di parçeyê dawî ê beriya qiyametê de ew ê ji nû ve vegere ser rûyê zemîn ev jî ew ê bi alametê qiyametê be. Ji xwe Ebu Hureyre, kurê Abbas, Qatade, Malik kurê Dînar, Dehaq, Ebu Rezîn, Ebu Abdurrahman, Hümeyd kurê Mueysîn jî ji vê rîwayetê hereket kirine û gotine hatina Hezretî İsa alameteke qiyametê ye. Ev ayet di tefsîra Taberî de wisa têvekirin. Derketina Hezretî İsa alameta hatina saeta qiyametê ye. Çunkî derketina wî alameta qiyametê ye. Daketina wî ya ser rûyê zemîn delîla dawiya dinyê û destpêkirina axîretê ye. Helbet arast Xwedê dizane. Delîl 4 ew ê kitâbê û hikmetê û Tewratê û İncîlê nîşanî wî bide. Tedît Xwedê gotibû ya İsayê kurê Meryem nîmetê ku min da te û da diya te bîne bîra xwe.
تدید من بر روح القدس آلی تکر. گاوا درگوش دجی، گاوا گیهشتی جی تو مروان را دپیوی. تدید مته علمان کتاب و حکمت و تورات و انجیل. اف آیت آگاهی مد دگهینه که جغین تورات و انجیل کتاب کدنجی به حضرت عیسی هاتیه هین کرن. اف کتاب کی جان کتابه؟ بگمان اف گلکی مهمه. گاوا ام لآیت قرآن یندن دنیرن ام دبینن کو کلمه کتاب جبو قرآن تیگوتن. کتابا سسیان آکو و به حضرت عیسی به هندان اشکره کو قرآنه. اف جی گاوا حضرت عیسی ده آخر زمان ده وگر دنیای و بجیه وره. چونکی حضرت عیسی بری قرآن نازل ببه به 600 سالی جیایه. جبر و چاقا لحیات بو چه نابه کو قرآن هین بو به. ده حدیثن پیغمبر مدجی تی گوتن گاوا حضرت عیسی جارا دودیان وره روی زمین نه به انجیل به قرآن و حکم بکه. 40 سالان اوه به کتاب خوده و به سنت من حکم بکه و اوه وفات بکه. آخر مروف دکاره ببیجه اوه حضرت عیسی جارا دودیان وره دنیای و دوه هاتنا خوده اوه قرآن بعلمه. هلبت هری راست خوده دزانه. دلیل 5 لجانب خوده روش حضرت عیسی وکی روش حضرت آدمه. بگمان لجانب خوده روش حضرت عیسی وکی روش حضرت آدمه. اف آیت شی ممکنه جبگر حضرت عیسی را بدلیل به. لگور پرانیا عالمین تفسیره اف آیت اشارت وان هر دو پیغمبران دکه کو باو هر دویان جی تونه بو. چاقا کو حضرت آدم به امر خوده یکو گوتیه ببه و او جی جه آخه خلقیه. حضرت عیسی جی به امر خوده یکو دبیجه ببه بیکو باویو هبه هاتیه دنیای. بله دبکو اف آیت تشتکی دنجی نشان ده. حضرت آدم چاوا کو جنت هاتیه داخستن به دنیای هاتیه شاندن وکی و خوده حضرت عیسی جی بشنه دنیای. هلبت هری راست خوده دزانه. دلیل 6 روژا از چه بوم روژا از بمرم و روژا از بروح جنو و ورم را کرن. سلام لسر منه روژا از چه بوم روژا از بمرم و روژا از بروح جنو و ورم را کرن جی. دوی آیت ده بحثا روژا مرن حضرت عیسی تکرن. اوایا بشرط کو حضرت عیسی جاردن وره دنیای و پشتی کو میاده کی لحیات بمینه و پشت بمره آنجاق ممکن ده به. هلبت هری راست خود دزانه. دلیل 7 گاوا درگوش ده جی گاوا گیهشتی جی تو بمروان را دپیوی. تدید خوده گوتبو یا عیسی کره مریم نیمتی کو من دا ته و دا دیا ته بینه بیراخوه. تدید من بر روح القدس آلی تکر. گاوا درگوش ده جی گاوا گیهشتی جی تو ممروان را دپیوی. تدید مت علمان کتابه و حکمته و توراته و انجیله. درگوش ده جی وقتا گیهشتی جی کهلن او بمروان را بپیوه. کلمه کهلن دو قرآن ده هو دوی آیت ده و تنه جبو حضرت عیسی هاتیه گوتن. معنی وی کلمه جی جبو کسی کو عمروی دنابرا 35 ده یعنی هیام خورتانی بوهارتیه و
پیل کالبونه کریه جبو کسی کو امروی گیشتیه تگوتن. لگور عالم اسلامی اف کلمه اشارت عمر پشتی 35 دکه. دیسا لگور عالم اسلامی حضرت عیسی گاوا بلندی جم خوده بویه دو عمره کی جوان ده لدورا سیهی بویه. مخواه حضرت عیسی ده عمر خواه اول ده نگیشت بو میعاد کهلن. اف جی اشارت دکه کو او جارک تن ورد دنیای و او حیاتا دودویان ببهوره. جوخه امام تابری ده اثر خواه بناوه تفسیر تابری ده اف گوتن آیت وسا تفسیر دکه. اف گوتن یعنی 110 سورت مائده اشارت دکن کو حضرت عیسی پشتی کو امر خود تمام بکه جبو به انسانان را بپیوه او جه ازمانان داکوه. چونکی او جوان بو گاوا به ازمانان هاتبو هلبرن. حضرت عیسی لدنیای و وکی یکی بیناس و بمرف ورناس کرن. خوده ده آیت 45 از سورت آلی عمران ده گوتیه حضرت عیسی لدنیای و لآخرت جی جوان کسیم بجارتی برومت بقدر و جدوست خوده اوه آیت خوده تجلیب که و وکی همی پیغمبران حضرت عیسی جی لناف مروان اوه وکی یکی بقدر بجارتی و برومت ورناس کرن. این لی بنیرن وی ببینن نبینن وناس بکن. اوه تو گمان نه دلیوان لی تاویوان هن نیشان دنجی دوی بدن ناس کرن. جناب وان آهری مهم ولی دنیای نه مالباتا وی هبه نه مروین وی نجی یکی کو بری وی ناس بکه. لسر روی دنه مروفک بتنجی اوه در نکبه و نبیجه از ویج بری ده ناس تکم من فلان زمانی او دیتبو مالبات و مروین وی فلان کسن. چونکی مروین وی ناس تکن گشتک بری نها به 2000 سال حیاتا خواه بوهارتنه و مرنه. بگومان مسیحن سخته کو جار جاران درد کبن اف میهنگا هان دو زوان دروین درد خواه. لورا یکی زاروکتیا خواه لناف مروان بوهارت به گلک صورتن وین زاروکتی هبن به هزاران مروین کو وی ناستکن هبن کو ویا را به دوز بکه ببیجه از عیسامه جنای باور کرن. لبله وقتا حضرت عیسی جنوب ورد دنیای کس شوی شپه ناکه. تو کس سببه که نابینه کو ببیجه اف نه عیسایه. لورا عیسی چاوا بلندی اسمان بویه اوه جاردن به عینی روشی وره. او تو کس نکاره خصوصیت نوی تقلید بکه. دلیلین دو قرآن ده به اشکری تین دان و حدیثین لدنیای ده قومن مزگینا خبرک مهم و پیروز ددن. تو گمان تیده تونه اوه حضرت عیسی جاردن ورد دنیای و اوه بر انسانان بده دین حق کو او جی اسلامه. اف جی جمروان گشان ره سببا مزگینک مزن آب شادی و بکیفه. هاتنا حضرت عیسی جمروان گشان ره لطف و نیمتک خدایه. چونکی به هاتنا ویره اوه پفچونن سر روی دنیای نمینن. اوه احلاق قرآن لدنیای بلاو به و جهمو آلیان به اوه زمانه که خوش وره میدانه. تشته دوی ام بکن جبو روژه که وسان خوش ام خواه رند حاضر بکن. با اوه که گله که خوش ام هرم پیشاوی پیغمبر مبارک کو اوه جارا دودیان وگره دنیای.
جخوا خودی ما امر دکه کو ام جی مینا حواریان ببن آلیکار حضرت عیسی. گلی مومینان ببن آلیکار خودی مینا عیسی کره مریم جه حواریان را گوت کیه آلیکار من به دریا خودی ده؟ حواریان گوتن امن آلیکار خودی. بوی آوایی برک جبنی اسرائیلیان ایمان آنین و برکیوان کتن کفره. ما پشکریا مومینان کر لهمبر دجمن وان اوجی بسرکفتی بون.